Kani ka video omdei bangashna namar kejing kwa jong kipai pa. Henry ngashna ya kani nagabenta bangan pentip yupi ya kejing shisha baro hapdeng kini ki artili kiri. Kata ka Spain bat ka Argentina. Yole se pis ngotu bakla halor kani ka kubo nane halor kani ka video yo piong une ude na kani ka konhun ukwa ban yaro ade te ni de ki kristan ni don ka wei ka ju ka thong bangin burom markelian bat kunjuru bangin but ikicing hikai jong Jesus Christ tena mar kata hakani ka video omdei bangawan ra jinge pher kanhun balang kanhun yam handai kumno ban pensisya pat ya kini ka football mo hakaba nadu basdang ba kalami kini ka football mo kata hakisnem karkhanai spar pho di kaladon kajing ya thir kajing ya tai kajing ya penong meeting bat lajit ya president panakong du jong ka FIFA hakisnem karkhanai spar pho kajing penong meeting hadir begila jit iginong kit kam kunjuru ya presiden bankong jong ka FIFA lajit ya briu badai na ka balang Catholic uta ukurteng Jules Rimet di dilengba uni presiden kat banang ni kisngi kisnem usdang banwan ra ai kejinge teli hapding kini kiri paro da kane kejinge lekai football badetan hadin shiposnem kata hagasnem kat khanai spa lai pho ba kini kiri paro khot hapdeng ka jingalam jong Julius Rimet ladon kijingatli ban penlong ya ka World Cup football tinamar kata ha ketiga snem hila pelong ya ka first World Cup hapo kari Uruguay no ketiga way na kiri kiba majority kide na ka balang Catholic haka jingalam jong utei presiden kalalong kejing ya dei ya renti hapdeng kani kejingle akai World Cup bat kede tehi kari kabala yora ya ka namla du how to use ne unta koki football fans abangi phai pade shekini ki artili kiri lapoi shaka final World Cup ajar apun riu ka Spain ba ka Argentina haka kini baro artili kiri ki kren ka ju hi ka ktin da ka ktin Spanish ka Argentina ba ka Spain kaju ka ktin nangta ide hikiju kiri kiba bun kide naga konhun balang Catholic ka Spain ru kibun naga balang Catholic haparok koi kari Argentina ru kaju hi nangta kide kini hikiju ki artili kiri kibala lam kibala penpriang ya ka jinge Kristan lengba ka balang Catholic siapo kari Amerika bat kide gini hikiju ki artili kiri kibala peni ya kipuk kibri nong yalam kibahakli du jong ka balang Catholic na kini ki artili ki kontinen kata na South of America bat na Europe shushu haba nga keren pan hakabedei bat kijing ora ya ka trophy lani ya ka champion nadu ketiga senam karkandai spalai pho hadu menta hajar apun riu nyoi ba kiri ki ba yora ya ka trophy lani ki ba poisha ka world champion ki bun kiri ki de ki ba don ha kaniam Kristan khamtam ki ba de majority Catholic but hadu menta nadu ketiga senam ka basdang ya kani ka World Cup hadu kat menta kalapoi hadu arpolaisin hadu arpolaisin kinti lapelong ya kani ka World Cup but hapdeng kini ki arpolaisin balapelong ya kani ka World Cup kide tang kini pratli kiri kibabun ki Kristan kibade majority ki Kristan kibala yora ya ka world champion handai ki wei pade ki 4 yora ki wei ki kunhun ki 4 yora satia kat hadu menta ban hanriu teli kiri ki bun kide na kunhun balang Catholic ban arteli ki don ki balaya khle mo
kata hinriu teli kiri kiba bun na kabalang Katolik kibala yora bun sin ya ka World Cup champion kade ka Italy, Brazil, Uruguay, Spain, Argentina, bat ka France. Bat ki arteli pada kiri kibala ya khlek lang ho kila don lang bat kiwi pada ki kunhun kata ka England bat ka Germany. Dia nama kata aku ki football fan haba kane lang. Kane kelum lang ya ke jingla jong kini kiri ban penjob ya ka world champion. Haba ni ya pai sya ke jingdon bun jong ki Kristen na kabalang Katolik kalapoi sya ka khat prasin. Mo na ki riu teli kiri ban ki balai nang ta kala de ka England bat ka Germany.